Hey, ndagusuje kandi guhaye ikaze wowe ukurikiye Elmo Pods. Imana iguhe umugisha wo ufunguye iyi video. Icyo ndakwifuriza ni uguhirwa muri byose. Rero nizere ko umeze neza, nizere ko uri amahoro, nizere ko aho uri ushima Imana, ubuzima bumeze neza, kandi niba unkurikiye nawe butameze neza, wenda uyu munsi si uwawe, ariko ko bizera Imana twizera yuko byose ibishobora, byose ibikuraho, kandi byose biba kubw'impamvu. Rero nagira ngo tubane muri aka kanya, tugire ibintu runaka tuganiraho, ama updates mbagezaho. Iyi ni session nshya kuri Elmo Pods, ni ibiganiro mugiye kuzajya mubona kenshi gashoboka. Ngiye kuzajya nshyiraho mugiye kuzajya mubona mbagezaho ama updates abagezweho, babwira ibintu bimwe na bimwe uko bihagaze hirya no hino ku isi. Rero tuzajya twibanda ku bice bitandukanye, ku bintu byinshi bitandukanye. Hari dufite session tuzajya tuvugamo amakuru ya siporo, tukagira entertainment, tukagira na the playlist, so indirimbo zigezweho cyangwa indirimbo ugomba gushyira kuri playlist yawe niba uri umuntu ukunda imiziki. Icyo nagusaba rero kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi ni uko wakanda aho hasi kuri subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi, amavideo dushyiraho, yaba ariho already mwamaze kubona ibijyanye n'imodoka n'andi twagiye dukora, kugira ngo ibyo byose n'ibindi tugenda dutegura tuzajya tugenda dushyiraho umunsi ku wundi kugira ngo mujye mubibona. Nuko mwakanda kuri subscribe. Murakoze. Reka rero dutangire na topic yacu. Nagira ngo duhere muri siporo. Bimwe mu bintu bivugwa muri siporo, duhereye hano mu Rwanda. Mu Rwanda inkuru zihari muri siporo ni Kiyovu. Kaduhere muri Kiyovu. Muri Kiyovu ibintu ntabwo ari neza. Abakinnyi bari kwanga imyitozo kubera kudahembwa. Baberewemo umushahara w'amezi 5 yose. So urumva ubuyobozi bwagerageje kubegera, burabaganiriza, bubereka uko babikora, ariko n'abakinnyi nabo amakuru akomeza angeraho ni uko mu myitozo y'ejo kuwa mbere nabo ubwabo bakoze inama, bikarangira banzuye kudakora imyitozo kubera ikibazo cyo gutinda guhembwa. Muri Kiyovu ikibazo cy'amafaranga gikomeje kuba ikibazo. Ntabwo biri kugenda neza, mu by'ukuri ntabwo biri kugenda neza. Abayovu ni ugushaka uburyo mukemura icyo kibazo, abakinnyi bakagaruka mu kazi bishimye. Urumva ko kuberamo abantu amezi 5 ntabwo bakora akazi bishimye. So abayovu rero mukora uko mushoboye, ibintu bijye ku murongo, tubone Kiyovu nk'iyo mu myaka yashize yongera ihangane na za APR, tubone shampiyona y'u Rwanda iryoshye. Iyindi nkuru nanone ni inkuru ya ama ekipe afashwa n'uturere. Ama ekipe afashwa n'uturere ibintu ntabwo bikomeje kuba sawa, ibintu ntabwo ari sawa cyane, cause tuvuze nka Etenseri, abafana bayo bararekarama cyane. Bari kurekarama yuko akarere karagize akarere karabatereranye. Bavuga yuko akarere katereranye ekipe katari kuyifasha mu by'ukuri. So nabonye ibyapa barimo gutabaza perezida wa repubulika, bavuga ngo natabare, ekipe isubiye mu cyiciro cya 2. Mu by'ukuri Etenseri igeze habi. So icyo twavuga ni uko hagira igikorwa nayo ize ikompete, cause dushaka kubona shampiyona iryoshye, ama ekipe ahangana ku rwego rukomeye. So kandi n'ama ekipe nayo agashaka uburyo habaho kugira ngo icyiciro cyacu cya mbere cy'umupira w'amaguru mu Rwanda nacyo gikomere, tubone abakinnyi bacu bashininga. Cause nk'ubu turacelebratinga yuko
Amavubi ayoboye itsinda ari ku mwanya wa mbere nyuma yo gutsinda South Africa. Rero kugira ngo duharane iyo winning mentality ni uko ama ekipe yacu abasha gukomera. Ntabwo rero yakomera harimo ibyo bibazo nk'ibiri muri Kiyovu, ibiri muri Etenseri. So ibyo bintu byose ni ibintu byo gushakirwa umurongo kugira ngo tugire aho tugera, ibintu bive hamwe bigera ahandi. Football rero, tukiri muri football nagira ngo tunyarukire hanze y'igihugu cy'u Rwanda, twikoze ku mugabane w'i Burayi turebe Champions League iraza kuba igaruka kuri uyu mugoroba. Hari imikino igiye itandukanye iri bube muri Champions League, but before gato yuko tuvuga ibyo kuri Champions League, twavuga kuri Paris Saint-Germain. Murabizi ntabwo ibintu ari sawa, ntabwo ibintu ari sawa mu by'ukuri, ntabwo ibintu ari sawa. Umutoza ntabwo ari kumvikana na Mbappe, ahubwo turibaza ikibazo umuntu wese yakibaza kuri iyi match bafitanye kuri iyi match bafitanye na Real Sociedad. Arongera mukuremo umupira iminota 90 itarangiye, ntari bumubanze mu biti. Ubu tuvugana, Paris Saint-Germain iri gushaka uburyo yabaho ubuzima butarimo, iri kwiga kubaho mu by'ukuri idafite Mbappe, because Mbappe yamaze kubereka yuko icyerekezo cye nta handi agomba kujya, muri Real de Madrid. So ubwo buzima rero butarimo Mbappe nabo bari gushaka kubufesinga, bakamenya what's going on, bizagenda bite, bazabaho bate Mbappe adahari. Rero icyo twaza kwitega muri match bafite kuri uyu munsi ni mu by'ukuri araza kumukinisha gute, cyane ko ubushize kuri match iheruka ya shampiyona yamukuyemo ku minota 45, yakinnye igice cya mbere. So Mbappe ni ibintu atishimiye cyane nk'umuntu ushaka kuzamura imibare ye. Turaza kureba rero icyo umutoza aza kuba bikoraho. Match za Champions League rero dufite Bayern Munich nayo itari mu bihe byiza muri shampiyona, iraza kuba ikina na Lazio. Izo match zose ziri ku isaha y'isaa 4, iraza kuba ikina na Lazio. Turaza kuba tureba ese izi biragenda bite. Nk'uko nari mbivuze, Paris Saint-Germain iraza kuba ikina na Real Sociedad. Ku munsi w'ejo dufite Man City na Copenhagen, hamwe tukagira na Real ndetse na Leipzig. Ayo niyo match ya Champions League ari muri iki cyumweru. Uyu munsi dufite ebyiri, n'ejo hari ebyiri. So tugeze muri knockout stage. Urumva mu knockout stage haba harasigayemo amakipe makeya, niyo mpamvu haba hari imikino mikeya. Turaza kuba tureba rero ni iki kiza kuba kuri izi match ebyiri z'uyu munsi, ya Bayern Munich na Lazio, ya Real Sociedad na Paris Saint-Germain. Iyi minota 90 iri imbere iduhisha iki, ziraza kuba zirangira zite? N'ejo twitega kureba Man City yakira Copenhagen na Real yakira Leipzig. So izo match zizagenda zite? Izindi match rero za kimwe cya 16 ziri mu cyumweru gitaha. Arsenal aho izaba yakira Porto, Barcelona yakira Napoli, Atletico yakira Inter, na Borussia Dortmund yakira PSV Eindhoven. So izo nizo match dufite mu cyumweru gitaha muri Champions League. Tuzahita tumenya amakipe azakomeza muri round ikurikira. Tuvuye gato muri Champions League, umuntu witwa Kylian Mbappe aravugwa, umuntu witwa Erling Braut Haaland aravugwa muri Real Madrid, ariko yagize icyo abivugaho. We yavuze yuko ahari muri Man City arishimye,
ibitangazamakuru byandika ibyo bishaka byose, ariko we aho ari muri Man City ikiruta byose ngo nuko yishimye. So turebe se bizagenda bite, azajyayo ntazerekezayo, nuko reka dutegereze icyo time will tell us. Byose bizakemurwa n'igihe, cause transfer itangira nyine, bamwe bayemera, uruhande rumwe kuko hari ibintu byinshi biba bikeneye kuganirwaho, bamwe ntibaba barumvikana amadetaye, so we never know, twabona Perez nawe amwibitseho cyangwa se akigumira muri Man City. Ikindi kintu kiri kuvugwa cyane ni Barcelona, imvune zayo, De Jong yongera aravunika, Pedri nawe yagiye, so urumva yuko ekipe ya Barca irogarijwe, ntago yorohewe mu by'ukuri. Ikindi nababwira muri football, ni ivugwa rya Mourinho muri Chelsea, ko Mourinho ashobora kugaruka muri Chelsea bitabaye ibyanga, so dutegereze turebe niba bizakunda. Ndaje gato tujye ku yindi segment. Pow. Indi segment rero nagira ngo tuganireho ni entertainment. Nagira ngo nayo tugire utuntu duke tuvugaho mu bikomeje kuba, ibikomeje kuvugisha abantu hano muri entertainment. So reka tubihere kuri Alia Cool. Mu minsi ishize yagaragaje ko yahembye umurinzi wiwe imodoka nziza cyane, which is good. Abandi bati Melody se we arabura iki? So ni ibintu biba biri aho ngaho, nawe ngo nagire icyo arebera mubi cyane. Alia Cool rero tushimuriho nuko yabashije kuronshinga kampani izajya ikora ibintu bijyanye no gukodesha imodoka ndetse n'ubukerarugendo. So Alia Cool de chapeau kuri kuko abakomeje gukora ibikorwa by'indashyikirwa cyane, agaragaza kari umukobwa, ari igitsina gore, umwe mu bitsina gore babasha gukora ibintu bidasanzwe. Uwo yari Alia Cool. Indi nkuru ihari ni Kibonke Clapton. Nyuma y'igihe kinini abantu twibaza se iriya filime yari afite we na Rusine, Mugisha na Rusine yarayihagaritse, byagenze bite? Koko yari ikunzwe n'abantu benshi, gusa yaje kubasobanurira impamvu cyari ikibazo cy'uburwayi. Clapton twabonaga ntago yabaga arwaye, yari afite ikibazo cy'uburwayi bw'igihaha. So mu minsi yashize rero yagiye kwa muganga, bamukorera surgery, igihaha cyari kirwaye bagikuramo. Ubu ngubu avuga ko we ari muzima, ariko mu by'ukuri ari gukoresha igihaha kimwe kubera ikindi bagikuyemo icyari kirwaye ntabwo cyari kizima, byatumaga atisanzura, adakora neza yisanzuye. Akaba yanavuze yuko tumwitege noneho, kuko ubu ngubu we avuga ko yabaye icyaremwe gishya nyuma ya surgery yakorewe, urugendo yabayemo mu burwayi bwiwe, iyo operation yose uko yagenze, avuga ko yihuriye n'Imana gutya amaso ku maso. So akaba yaragarutse rero ari icyaremwe gishya, akaba agiye noneho kuduhereza ibintu byadanje, ibintu bitangaje nyine, kuko nk'umu content creator afite byinshi aduhishiye. Icyo asaba twitege ibintu agiye gukora, ntago bisanzwe. Clapton Kibonke tumwitege. yabikoraga arwaye, afite imbaraga nkeya. Noneho mwitege
kibonke ugiye gukora ari muzima adafite limite. Uko biri kose muri iyi minsi urumva ari kurwana no kugarura mood, kugira imbaraga nk'umuntu wabazwe, icyo gikomere kibanze gikire, ariko noneho nikimara gukira ari ameze fresh, aradukorera ibintu bya danje. Ikindi kintu kiri trend, abantu bakomeje kwibaza impamvu Philipita atatabaye Irene Murindahabi. Nk'umuntu bakoranye, nk'umuntu bagaragaje ko ari inshuti by'igihe kinini, bana banjye kinini ku buryo bugaragarira buri munyarwanda wese. Buri wese ari kwibaza kubera iki Philipita atatabaye Irene Murindahabi. Gusa point of view, we never know. Ikintu bose nta n'umwe uragira icyo akivugaho, yaba Irene yaba Philipita ntabwo aragira icyo abitangaza avuga ngo impamvu ntatabaye Irene niyi, cyangwa Irene bavuga ngo impamvu Peter ataje niyi ngiyi. So hari byinshi biba biri inyuma y'amarido bivugwa, either ntibakiri inshuti, umubano wabo wararangiye, ibintu nk'ibyo. So hakaba hari ibintu byinshi biri kuvugwa bituma bishyira cyane Philipita, navuga ngo bimushyira muri kondisiyo itari nziza, igaragaza ko atakiri inshuti cyane na Irene, ku buryo nk'umukorege wiwe, umushuti wiwe, cyane ko bagaragaza ko nyine ari inshuti z'akadasohoka, ku buryo yagira ibyago nka biriya ntabashe kumutabara. Gusa kude shapo ku muntu witwa Irene Murindahabi, urabona ko akazi yakagarutsemo ameze fresh, imbaraga ni zose, ari gukora rwose. Ewana, kude shapo kuri we, kandi yanashimiye buri muntu wese wamutabaye, wamwohereje message, like wamufashe mu mugongo wese. Ewana, yamushimiye, which is good. So nibyo mu Rwanda, izindi stories zo mu Rwanda nakomeje kubona ni ibya Mutesi, ni ibya Pastor Mutesi. Noneho biri kuvuga ko ashobora kuba ari agiye gutanga ibirego ku bantu bamwe na bamwe bakomeje kumuvuga nyuma y'ibyago yagize. Abantu hari abamufashe mu mugongo, ariko hari n'abatarabashije kumufata mu mugongo, babifashe brag nimba ariko twabyita, cyangwa babifata mu bundi buryo, barushaho kumukomeretsa. Nk'umuntu wari wagize ibyago barushaho kumukomeretsa aho kumukomeza. So biri kuvugwa cyane yuko rero Pastor Mutesi yaba hari abantu agiye kujyana muri RIB, agiye gutangira report ngo babe bafungwa, cyane ko habayeho kuri we bigaragara nkaho bararengereye umuntu wagize ibyago, kumuvugaho ibintu nk'ibyo muzi amaze iminsi avugwaho, ibintu ba Pastor Claude, ba Jihad n'abandi bakomeje kumuvuga bitari byiza. We ntibyamushimishije. Hari amakuru avuga yuko yaba agiye kubajyana muri RIB. Indi nkuru ihari, nagira ngo nibutse abantu, muribuka project yigeze kuza ya Mr. Rwanda, irategurwa, irakorwa, amajonjora y'ibanze araba, ariko bihagarara. Abari batsinze bari bagiye kujya muri boot camp. So igihe rero bahagarikaga ibya Miss Rwanda n'ibindi, amarushanwa y'ubwiza yarahagaze, barayahagaritse, nabyo bihagarariramo aho ngaho. Bivugwa ko uwari ubihagarariye, the owner of project, yariye amafaranga y'abantu nyine. Nawe nowadays situation bikaba bitoroshye, cause hari muri iyi minsi, mumaze iminsi mubona, sinzi niba mwarabibonye, ariko hari gutegurwa ngo Miss Black yagombaga kuba ari international, itibanda noneho mu Rwanda, atari local, igera kure cyane. So iyo Miss Black yahagaritswe, ntago igiye gukomeza mu by'ukuri, cause hari ibyo agomba kubanza gutangira ubusobanuro ku bya Mr. Rwanda. Ibyo nibikemuka, wenda we never know, let's wait and see ko Miss Black yayitegura ikagenda fresh, tukongera kubona irushanwa ryerekana abana b'abakobwa, bakabona platform, tukongera kubona show nk'iza Miss Rwanda,
ubu nta marushanwa y'ubwiza tugifite, ntabwo nyine urabona ko hari ikintu kiri kumisinga muri entertainment cause ayo marushanwa y'ubwiza ntayahari, kandi ubona ko hari icyo byongeraga kuri entertainment yo mu Rwanda apart yo gutanga iyo platform ku bana b'abakobwa, ariko byatangaga n'akazi n'ahandi ku bandi bantu no mu zindi sectors. So ubu ngubu rero ntayihari, urumva ko hari ikintu kiri kumisinga, n'uwo wari ugerageje gutegura Miss Black, urumva hari ibyo agomba kubanza gusobanura before yuko yemererwa kuyitegura igakomeza. So icyo twamwifuriza ni uko ibyo bintu yabikiriyaringa fresh, noneho tukongera kubona irindi rushanwa rigaragaza ubwiza bw'abana b'abakobwa. So tuvuye kuri ibyo tunyarukire hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Abantu muri ku mbuga nkoranyambaga mumaze iminsi mubona inkuru y'agahinda muri Nigeria, umwagiteri witwa Mr. Ibu yaje kuba yitaba Imana. Ndibaza mwese abenshi murabizi, yaje kwitaba Imana. Gusa icyakurikiyeho nyuma ni ibiri kuvugwa nowadays, ni umukobwa wiwe yahise afata account yiwe ya TikTok ahita asiba amavideo yari ariho, and arangije ahita yishyira mu mazina yiwe, which is not good for some peoples. Ntabwo ari sawa. Aka kanya umuntu akimara gupfa, umuntu ahise afata account yiwe ahita ahindura amazina. So ntabwo mu by'ukuri ubona ko ntabwo bisa neza, ntabwo byatanze isura nziza. Umukobwa rero nawe aribasiwe, even nubwo ari papa we wapfuye, ariko ntabwo abantu bari kubyumva fresh. Ibintu yakoze ntabwo ari ibintu biri byiza. Umubyeyi akimara gupfa guhita ufata account yiwe ukayitwara ukahindura buri kimwe cyose, ntabwo ari sawa. So tunifuriza rero Mr. Ibu iruhuko ridashira, cause we yamaze kutuvamo already. Yapfuye afite imyaka 62, apfa yaramaze igihe kinini arwaye. So Imana imwakire mu bayo. Tukiri mu gihugu cya Nigeria, nibaza ari naho twanasoreza izi nkuru za entertainment. Umuhanzi witwa Omare yari afite ibitaramo muri Australia, ariko yaje kuba yabihagaritse. Yatangarije abafana ati ngiye muri Australia nahageze, ariko ntago ibintu ndi kubona ntago bihura n'ibyo nshaka. Rero ntago nakora igitaramo ahantu hameze gutya, bibanze bikosoke then mbone gukora igitaramo. So Omare yaje kuba bihagarika. Abantu bo muri Australia mwari mwiteguye kumubona, mwihangane. So kugeza igihe bikemukiye then akabisubukura, ibitaramo bigakorwa fresh, bikaza kuba bikorwa mukarya show. Wow. So nibaza ari naho stories twaba tuzigarukirije, izindi naho ubutaha. Nagira ngo tujye ku segment kacu ka nyuma, ni the playlist. Kuri the playlist rero ngiye kuguha indirimbo uza gushyira kuri playlist yawe uba wumva muri iyi minsi. Ngiye kuguha indirimbo zigera kuri enye, indirimbo enye ushyira kuri playlist yawe muri iyi minsi ukaza kubuzumva. Ni indirimbo nziza, ni indirimbo ziryoheye amatwi. So you need to listen to them. Indirimbo enye rero, reka mpere ku ndirimbo ya kane. Indirimbo ya kane ni indirimbo y'umuntu witwa Yampano. Indirimbo nshyashya y'umuhanzi witwa Yampano ni Dowori, yitwa Dowori. Indirimbo nziza cyane, don't worry, genda uyumve, iraryoshye. Indirimbo yitondeye rwose, umutipe akayikora fresh, kandi umuhanzi upromising, ugaragaza ko ari talented. Akora indirimbo nziza cyane. Iyo niyo ndirimbo ya kane mfite kuri the playlist. Indirimbo ya gatatu, let's go. Ku mwanya wa gatatu urahasanga indirimbo yitwa Ibyiringiro. Indirimbo yitwa Ibyiringiro ni indirimbo ya James na Daniela, ni indirimbo ya gospel.
ku bakunzi ba gospel ewana, mwumve iyi ndirimbo. Ni indirimbo nziza, ni indirimbo irimo ubutumwa, ni indirimbo ikugaruramo ibyiringiro koko ewana, indirimbo ibyiringiro. James na Daniela, namwe muyishake muyumve cause ni indirimbo nziza cyane. Let's go on the number 2. Number 2 urahasanga indirimbo yitwa Mapose. Ni indirimbo ya Diamond, ni indirimbo yakozwe na Diamond, nayo ni indirimbo ewana iri trend nowadays muri East Africa. So nayo ni indirimbo wakumva, washyira kuri playlist yawe ukajya yumva day by day, nayo ni nziza cyane. I know mufite amatsiko y'indirimbo ya mbere. Indirimbo ya mbere wowe urumva yaba ari iyihe? Wowe urumva indirimbo ya mbere yaba ari iyihe? Indirimbo ya mbere ni indirimbo yitwa Jugumila, DJ Phil Peter, Chris Easy and Kevin Kade ewana, baricaranye na Element badutamo ikintu cya danje. Jugumira niyo ndirimbo nakubwira iri ku mwanya, nashyize ku mwanya wa mbere kuri the playlist. Genda uyishake uyumve, nayo ni indirimbo nziza. Gusa kuri the playlist sinabura kuguha bonus, aka bonus kuri the playlist. Aka bonus ni Juno and Shemi Peace of Mind remix, niyo iri kuri bonus yacu ya the playlist. Izo ndirimbo zigera kuri 5, genda uzumve ewana.